Cao Tự Chi và cái sự vô tình của nó là Cao Tự Chi mà. Nhớ rồi hiểu xiên là nó biết hàng câu tự chi là đôi khi điểm sẽ cả bây giờ muốn suy hỏi là có hai ông trong trong đây là sponsors với Rejuva Aesthetics LLC, Paninis for Eating, Marley Green, Happy Hookups, Creative Results Too Long Yin, Thai Cafe, Stylist K, Delta Enterprise Inc., Sarah Houski Tattoos, MVP Lounge LLC, Supreme Tattoo Society, MXV Inc., Nest & Co. LLC, Lisa's Cooking, 592 Korean Barbecue, Peter Lee, Mei Ling Tai, My Darling LLC, Elasian Photography, Sandy Lee, Dia Beauty, Nails by Lisa Wu, Genesis Photography, and lastly, C. Vang. 我说了你说的，我的经常搞被帮菜，搞得意就像那些，เขาก็ไปจนในจิตติงจ่าจนจีจะเก๋นอกกางหอหูจะรู้สึกชีนาซีแต่นอไปยอมเก้าเตยที่
Okay, judges, you have 2 minutes.